Reka ngusuhuze nshuti munywanyi wa Emmy Shine Present. Urakaza neza kuri Emmy, wowe wakoze subscribe nawe utarayikora. Reka tubagezeho inkuru idasanzwe y'abantu bibera mu mazi. Abo nabo twita Babajao. Kurikirana amateka yabo, uko babayeho, ikibatunze ndetse n'ibindi. Wibuke gukora subscribe niba utarayikora, kandi ukore share, wandike no muri comment utubwire uko ibiganiro tubagezaho ubyumva. Njye muri kumwe ni Emmy A. Ababajao ni abasigajwe inyuma n'amateka bazwiho kuba baba mu nyanja mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Aziya, cyane cyane mu mazi akora ku bihugu bitatu birimo Philippines, Indonesia na Malaysia. Izina rya Bajao risobanura man of the sea cyangwa se umuntu w'inyanja. Bakunda no kubita abasea nomads kuko bahora bimuka, ariko nyine aho bagiye hose baba mu mazi muri ibyo bice bya Aziya. Amateka ntagaragaza neza aho bakomoka. Amwe avuga ko bashobora kuba baturuka ku kirwa cya Sulu Archipelago mu majyepfo ya Philippines, andi akavuga ko baturuka mu birwa bya Borneo muri Malaysia. Kuva mu gihe cy'ubukoloni, Ababajao ntibigeze bagira uburenganzira ku butaka kuko leta z'ibyo bihugu zitabemeraga, bigatuma bahora basiragira. Bamaze imyaka ibihumbi babayeho gutyo, biganjemo abo mu idini ya Islam. Iyo ugeze mu bice batuyemo usanga inzu nyinshi zubatse mu mazi, cyangwa se abandi bakaba mu bwato ariko bumeze nk'inzu. Ubuzima bwabo n'umuco bishingiye ku mazi. Bafite ubuhanga bwo koga kuruta abandi bantu kuri iyi si dutuye, bakamenya kuroba n'ibindi byose bijyanye n'ubuzima bwo mu mazi. Bizera ko ari byo barazwe n'abakurambere babo ndetse no kubungabunga inyanja. Ima Beneng ni umwe mu bagore b'Ababajao, akaba akora umwuga w'uburobyi. Twarazwe n'abakurambere bacu inyanja n'ubumenyi bwo koga. Hano abahungu n'abakobwa bose bazi koga. Ababajao nibo ba mbere ku isi bafite ubushobozi bwo kumara igihe kinini boga mu mazi magari. Bashobora kumara amasaha 8 mu mazi ku munsi. Bamwe muri bo bamara 60% by'igihe cyabo mu mazi. Ni ibintu bavuga ko bigishwa kuva mu bwana bwabo. Kuva mfite imyaka 4 nogaga mu nyanja. Naherekezaga data umbyara kugira ngo nshobore kwibira. Buri munsi njya mu nyanja saa 10 z'igitondo, nkagaruka mu rugo nimugoroba. Mu busanzwe muri icyo gihe cyose banabashije kuroba ibiro 15 by'amafi. Nkiri muto nabashaka koga nkagera muri metero 20 z'ubujyakuzimu, ariko kuri ubu nashaje ngera muri metero 16 z'ubujyakuzimu. Ubushakashatsi bwagaragaje ko imiterere y'umubiri w'Ababajao yamenyereye ubuzima bwo kuba mu mazi no mu gihe bageze hasi cyane, binabaha ubushobozi bwo kugira umwuka uhagije igihe bibiye mu mazi. Ababajao iyo bagiye kwibira biba bimeze nk'aho bari kubyina, bagenda gake cyane. Nanjye njya noga nkibira nshobora kugera muri metero 5 z'ubujyakuzimu, ariko Ababajao bagera muri metero ziri hagati ya 12 na 15. Aho niho bitandukaniye n'Ababajao. Muri rusange ubukungu bw'Ababajao bushingiye ku burobyi, ingendo zo mu mazi, ubukorikori burimo kubaka ubwato, gushushanya ku biti, ububumbyi n'ibindi. Mu bice bimwe by'Ababajao ubukungu bushingiye kandi ku buhinzi bw'umuceri, ibigori n'ubworozi. Gusa ibi ngo bikunze gukomwa mu nkokora nuko usanga badafite uburenganzira ku butaka, ukongeraho ihindagurika ry'ikirere n'imyanda yoherezwa mu nyanja bigira ingaruka ku binyabuzima byo mu mazi, kandi ariho imibereho yabo ishingiye. Kugeza ubu kandi guverinoma z'ibihugu bya Philippines, Indonesia na Malaysia zatangiye gufata ingamba zitandukanye zigamije guha uburenganzira Ababajao no kubinjiza mu buzima bw'igihugu nk'abandi baturage, ndetse n'abandi baturage bose badafite ubwene gihugu. Imibare igaragaza ko Ababajao babarirwa muri miliyoni 1. Ngayo nguko rero ngabo Babajao, abantu badasanzwe. Mwari muzi ko baba mu mazi ari amafi n'ingona, ariko mwumvishe n'abantu bibera hehe mu mazi. Nizere ko wakoze subscribe, niba utarayikora yikore kuri Emmy Shine Present. Wandike muri comment ubundi dukomeze tubane.